ithuba sizonika inhlaya lokubanga eNKCT ubufakazi ngomsebenzi omkhulu nenhliziyo yabakhosazana bese lokho isimudidekani kwesimisi ngiyakhetha inkosi sasesemhleni bokuphakama Manazaretha ingcwele Shumani Mkhwanasi ezijalweni zaMkhulunkulu asikhumbulayo ngomunye obheka umsebenzi kaNkulunkulu unyazo lwezulu lona namhlanje uthola inhlanhla nesibusiso umhlaba unomkhulu kangaka wenyanga yesithupha ukuthi ukuhamba kaNkulunkulu bathi abadala ngolusuku babamkhulu nqala lendlela wathi badabama namhlanje kuwe sibonakaliso ngiboneni imphakathi wezindaba zasemshwathi wadela unyazi kwabashaya ethangeni lashibha uthi ngithe mvuka badabama ekuseni ngayibuka ethangeni ngayithola ukhona umbhalo uthi fukani badabama mfundane la babuka abantu ababoni lutho ethi indlalahlathi la kubhala ukuthi lo umusi wababusi njengamanje Manazaretha ingcwele sibuke phambi kwenkosi unyazo lwezulu umusi wababusi ithi inkosi yesibili ngolusuku ukhuluma ngonkosikazi owathi eshonelwa indoda wavuka umfowabo wendoda esiyandile emhlabeni wayiphupha yonke inkomo yemvu yembuzi nesini agijima nomfelokazi wayenkosini ethi umamala kanti inkosi engenayo iqiniso isihlangene nomfowabo kamufi wathi befika kumfelokazi inkosi yalalela induna namaphoyisa esangweni ukuthi unkosikazi abakushaya bamxoshe ithi inkosi labo imjikela nangamatshe ekhala kuyele emuva kudlulile isuku amaphindaphindelwe ngokuthemba lakhe kwakuyinkosi yesizwe uthi bamjikijela bamlungisa nangezinja udabwe ngeshingubo ayigqokile njalo mayekhona kuyekhala ithi inkosi yesibili olusuku wathi lephuma esangweni wahlabelela wathi baba ngiyulolwambo masisondele samweni wenkosi yaphila ivesi lesibili yathi wesaba kungembethe kepha ngihamba ngingesaba thela kini moya wamandla yakudlula ngesikhathi sosizi bathi bayixosha inkosi yaphuma yathi miyekeni yonkosikazi sengimphupha ngisho ebusuku miyekeni angene la ekhaya ithi inkosi yaManazaretha bangakmasothe nani Manazaretha nophekelela njengayo inkosikazi ithi inkosi yesithathu bathi abafana masebegijima ngenkonzo Manazaretha bathi number 3 ithi inkosi inyanga izulu umnikazi nabantu eyehlangana ntwana kaNkulunkulu ithi Manazaretha noma kade ona kodwa bengayo sokweni abengayo sokweni Manazaretha noma onini
abejele kodwa engazi kuzobe siyaphela isigwebo ethethelele ithi namhlanje ikhokho zigcwele amaNazaretha ngenxa yamanga. Wonke amaNazaretha namhlanje ikhokho zigcwele amaNazaretha ngenxa yamanga. Sizwile inkosi yesine umthimba wenkosazana belifunda njalo incwadi ikhuluma ngamanga ayisilengiso phambi kwaNkulunkulu. Ithe inkosi iqala ukwenza zimnandi inkosi phambi kwethu umbuso wabusi inkosi unyazi lezulu yafika yakhuza abanye indaba zimnandi. Bantwana kaNkulunkulu sihlangene ngabathu ekahaselwa yimpi yamanga nezondo nomona yathi linkali nabasho abafundisi esasinabo njengoba namhlanje inabasho isinhle kakhulu iyaphila futhi kusamakhosi esibonisa abafana bezemva kwethu abathembisayo ukuthi ngendlela sebewuhlela ngomsebenzi wakho sesike sihlale sibukeka sagijima njengeso. Cela Nkosi bangashinthi ney'ntombi zingashinthi ebheke umsebenzi wakho emazingeni ngamazingeni nabantu. Basuka ngikhuluma ngempi yamanga ehlasela ubuNazaretha. Basuka abanye baya enkosini inyanga yezulu bayothi umfundisi uTele usekhanda ibandla lakhe. Ngikhuluma ngempi yamanga noNazaretha lisebenzisa kaNkulunkulu. Uthi uyefika umfundisi uTele phambi kwenkosi inyanga yezulu ithi nami lo mfundisi okuthi usekhanda ibandla lakhe. Esasinabo siqale nabathi namhlanje abantwana bakaNkulunkulu nentshumayelo yokuphikelela umuntu esasonta ngey'khili zikakhadi ney'greyisi esikole lezo saphikelela ngale nabashoba yaseyibusisile umnikazi wayo. Awekho amanga angakhululanga kuwo kodwa saphikelela khumbula inkonzo yenkosi lami imaNazaretha nana nophikelela njengakomfelokazi. Saphikelela ngaNazaretha ingcwele. Ngolunye usuku ngikhuluma ngempi yamanga bandleni enkosi unyazi lwezulu. Umfundisi Dube basentabeni zaSongoye emazimeleni esizweni bakhe sebenza esikhwameni imisebenzi yenkosi lami. Wake wahlaseleka ukhona amadoda amhlalise kabi wazothatha isinqumo sokuthi upakishe impahla yashiye phakameni. Kodwa njengoba uNkulunkulu wamuzwa esendlini engambikethi hamba uthuma udriver wakhe uNdangisa uthi Ndangisa ngithatha inhloko kaDube maseqeda ukusebenza sohlangana endaweni ethile. Uthi umfundisi Dube wathi befika wayifika inkosi lami ihleli nenkosi inyanga yezulu sabizwe zobamncane. Wambuza uShende wesibili uthi mfowethu Dube wenze njani? Wachaza udaba lokuhlukumezeka kwakhe ngempi yamanga nezondo elihlasele phakameni. Wayeseqedile ukuchaza yambuza umbuzo wodwa inkosi lami yathi pho mina ngenzeni. Ngendlela impi yamanga nezondo nomona ehlasele ngayo kuleli banga lenkosi elingcwele elikhulukazi ngizothetha emhlabeni ayafika emhlabeni wonke. Manje bantwana bakaNkulunkulu la siphuma khona kumasekhethi la siphuma khona kuma-regions ezomsebenzi kaNkulunkulu impi yamanga nomona nezondo ibingehla uyawuthi ucabanga ukuthi mhlawumbe ngibona ubuhlehlo usucabanga inkosi ukade sikubuza ithi pho mina ngenzeni. Ucabange inkosi langa ithi anophikelela maNazaretha njengayo lo nkosikazi waphikelela. Osamakhosi sithwele kanzima sithunyiwe endaweni eyiningi igaba ngegaba ukuba siphikelele njengabafana baleli bandla ukube inkosi asisabe lo mbuzo sibuza wona kusasa ngoba vele uShembe usuke ngenzeni lutho yimpi nje yamanga nezondo nomona. Sifuna ukutshela-ke abaholi bempi yamanga nezondo nomona
ukuthi sizophikelela njengalowo mfelokazi. Sifuna ukubatshela ukuthi asilindele inkosi uNyazi usuku mifike ezweni lakithi mhlawumbe ifike eJudiya ifike into eyisole eGibisina isafana neyifike eJudiya akufanele ushamba kusola ngentoto ezenzekakini. Uma esolile eGibisina funa sisukume sisebenze kanzima ukuze nifike eJudiya ezweni lakithi angakusoli ngokusola okufanayo kodwa impi yamanga iyingehla isebenzise kabi umsebenzi kaNkulunkulu. Njengoba lengabashi khona namhlanje abafuna ukuqeda ngazi bathini namhlanje ingane zabo ukabadele zigcwele ema-universities emaNazaretha phansi kwe-umbrella yeNaTesa zigcwele khona lezi ngane namhlanje abantwana bahanjelwa yiyo lena bashofelela ivalo abeke bagqoja bayakhona kuyababaphathi bengabasho namhlanje bayoyiphakela imfundiso evangeli kaBhokela. Ngisho babhala ama-exam kusamakhosi babiza thina ukuthi banomthandazo sebezoqala ukubhala nge-DUT eMaritzburg. Kunomthandazo ukuthi sebezobhala ngoba zihluphekile indawo nokuthemba nazo inkosi uNyazi Zezulu. Ngangisaphikelela amaNazaretha esiginqa amaqala. Saphikelela njalo mfelokazi sathi Nyazi Zezulu inkosi yamakhosi. Namanje kusenjalo futhi. Uma abantwana siphele inkonzo eyathinteka inhliziyo yami lapha eDUT. Bathi abantwana ngesishaya uthando sishayela abantwana abangakutholi ikhaso lemali ngoba badlula. Ngibona uthando nobunye abantwana bakho Nkosi yamakhosi bebambene behawukelana sasishaya uthando bethola leso simba leso ngoba usizo labantwana lapha ezikoleni lukhulu sike sadlula khona bakithi nezihloko sibabonile ingazi ngathi izodlana kodwa labantwana bazohlangana banikele behlanganisela abangakhasikile. Siyacela amaNazaretha engcwele ukuthi Nkosi yamakhosi bobaba sizingane zenu bafundisi bonyaka bavangeli benihlezi noba bethu izolo sizingane ngobaba umfundisi Ntombela nje baba ngibona umbiza ngegama uyasho ukuthi ukhulela bobaba mawukhona izinto ezimbi elizizwa ngamagama ethu sibizeni ukuthi iqiniso lazo niyakasho lutho nikafazi lutho sibizeni thina sizingane zala ekhaya sinhlabasha la ekhaya ngoba ngelitezulu seliphezukwethu ngisho amadokotela wakhe phezukwethu njengoba uNkulunkulu wakhe ngikida phezukwethu noma ungihamba kanjani sokusikhapulile nje ngeke ngisiqede. Siyacela baba ukuthi sibathandane sibahloniphayo ukuthi uma kukhona inizwa ngamagama ethu sibizeni ukuthi iqiniso lakho ngoba nizolithola iqiniso ngaphambi kokuthi sithole sesibali singenzanga lutho. Alawo mazwi amafishane hlala sithi sihamba ngoNkulunkulu kufuneka intombi kufuneka inhlonipho ingaba umsindo impela ekhaya ibaba nikhuluma inkulumo engangezinga lenu niyahlasela intombi zezethelele kusasa siningane yini futhi ningahlaseli amamoto bethu bagcoba udake kufesweni mabela maniphethe umbhobho masuganele nowakha kugcoba uzunombe moya ningayenzi loo nto leyo ningahlasela abantu abaqosha amakhosikazi abo nize nibuze ukuthi unkosikazi uphatha kanjani inkosi nosokosho wakho uyishaya inkosi uhlale phezu kwentende. Nkosi zisebenzisile lapho nyuza uzitela
April 2011 silele lapha eSanti Dolobheni khona umfundisi okhona la owasangela wathi lele sesihamba manje siyokhawula enkosini kwamhla 4 uMsombuluko unonakala umfundisi nabo abashozi uyazivusa ke Dolobheni uthi yini nilalele siyokhawula manje enkosini sasa sivuka sangena ngaphakathi enkosini wafika wahlabelela ingoma ka13 khona ivesi alihlabelela ngaleso sikhathi sithe sahlabelela sinjalo yayisiphuma indondlo yaphuma ifaka uMnazaretha wentayisuthi uMsombuluko ithi mayiphuma izakithi besima uyaqhubeka umfundisi uShozi uyahlabelela uthi bathi yebo sisibonele sikhoma ngokwempela yayisisimisa itheyisasimisa kwaseKhamlo anti noVaselina sakhawule enkosini sasesithe uVaselina ko-anti abethe uVaselina bangena esithe senyanga ezingenhleli ngomhla ka4 bangena ngehleli uVaselina enkosini manje ukuningi esiyimo kwenza ukuthi siphushane kuyenzeka siphushane kuze kufike la siwisana khona bese siyalimazana kanti silimaza mhlawumbe lo muntu ozosisiza kusasa nobonile izolo ukuningi benza siphushane kodwa masiphushane singalimazana ngomhla ka12 la ngiyakhona Mhlaka-12 wawungoLwesibili eMvangweni uDluli. Kwathi ekuseni kwangena icingo kimi fona ngenamba kaMvangeli iCibane fona umfundisi uShozi futhi. Wathi phuthumani ningene ezulwini sithe masingene le ndaba ngizokukhuluma noma yishicile sihamba icala. Ngoba thina icala sesihambe saze safika eBloemfontein kodwa sisebesishilo ukuthi 100% wethu yes. Basithembisile obaba uNcwane benobaba umfundisi uZala ukuthi liphelile nathi siyabona liphelile mhlawumbe ingakho nale ndaba ngizakuyikhuluma namhlanje ngoba vele liphelile ngolwesibili lomhla ka12 uthi umfundisi uShozi kimi uthi kuphi ngithi silapha umfundisi uthi phuthumani masingena ngaphakathi ithi indonde phambi kwethu ithi shela thina saya ngokusemthethweni ngolwesibili lomhla ka12 lapha kunabantu abangaphesheya uyazi umfundisi uShozi la saya ngokusemthethweni sithunywa indondo ithi mayikhuluma nathi ithi asambeni kunento yami engiyifunayo khona Shuma yenzimanje wakhona okhona lapha ekhaya uyayazi wayekhona umzamo iphoyisa likababa wayekhona i-X-ray ngike ngingathuki baba uMvangeli la X-ray manje akhandeki ukhona into eyenzeka kuyo ngalo lasuku sasaba no-anti Maduna saphuma lapha sahamba siyakhona ngoba uNkulunkulu asesithumile wathi asambeni siyakhona washe ngathi uzohamba nathi kanti uzosala ahambe nathi ngomoya masingamela thasithe igaba basibhekele khomazi langena icingo langena kimi lathi sesizwile ukuthi niyeza wozani singilindile
sacela amaphoyisa sama phezu kwebhilidi umkhomazi sathi indaba manje isilapha esiyakhona isiyaziwa ashithi ukugqoka amaphoyisa esihamba nayo TRT athi asiyeni khona luthe unyazi lizohamba nathi sangena uvalo sathi shembe sizokwenza njani kodwa bathi elinkosana khona kade ihlabelela manje yayikhona yathi uthoma uzohamba nathi asabeni sahamba saya khona sathi masiqabla umgaqo nathi igaraji sibeke khona basekhala basalena namaphoyisa esihamba nawo silandile kaShemba nje uyayidinga sibuya naso siphethe ngoba la lesasaba nabo bafike banisa yonke into khona yathi utezokunyakaza kwanganyakaza lutho wakhomba anti nomshumayeli uZimande wathi le nto la savula la sathi siyavula khiwe sashaya ngonyawo sagqekeza sangena phakathi wayithatha anti sabuya sezendondweni safika lapha odongene kungena ngaphakathi umfundisi uSozi nobabuvangela uNdlu betandanisile sabuya siphethe amaduma sasesingena endondweni yathi indondo mayiphuma esitesena ngayezulu yathi ngihambe kahle sathi baba wathi into yami kwathiwa nansi wathi kuphelele wayesebuza nanguSozi wathi umfundisi siyani negospel noma singaphushana kodwa singalimazana noma singaphushana singalimazana ithi insizwa yasenkandla sisembongolwane ngelilanga eyakabhengu lensizwa ithi masibekiwe laphaya engembongolwane sihlala lapha-ke siyayitshelisa abathethembama ithi le nsizwa kithi nibukeke ngathi ngamaNazaretha sisiyeka phendulani na ngoba la sasihamba nabo ngiyabona ukuthi ba-abantu nje ngiyababona nawo amanyavusi basesiphendulani uma ngiphendula ngithi kule nsizwa yebo samaNazaretha kodwa ehleli ngaphansi konyazi lwezulu ithi le nsizwa ikholwa ithi hayi ungaze ungitshele vele uShembe muntu usehleli ngithi indaba yithi ukuthi uShembe muntu ithi le nsizwa kwake kwenzeka isimanga ezweni lakithi ekhaya kubo ithi abafana bake baphuma bahamba nenkomo beyelusa uma besekluseni sekufuneka kuyinkomo uma ifika inkomo yaseyilahleke yodwa mayilahleka le nkomo yodwa kwasekuthiwa nilani lapha ekhaya benisibe inkomo ukhona inkomo engekho hambani niyifune bantu babamisayo bayazi sekuthi enjalo yokudela ingane ngenkomo elahlekile bayisebehamba labafana bathi babafika kade belusele khona bayesebakhisu ukuthi sizoyibheka kanjani wathi lomunye sizawungena ngapha mina wena ungene ngapha sohlangana phakathi kungenzeka siyithole lo ngene ngapha wayesengena nalomunye wangena kodwa lo ngene ngapha wayerawundi intaba waze wayibeka sahlangana nomunye wakhe wayekhaya uthi mayefika ekhaya ubuya sebuya yedwa uthi wamuphi omunye uthi sengimfuna ngikhathele angimazi yalahleka kanjani ingane ithi le nsizwa yakabhengu bahlala beyifuna bengayitholi wayesebancane abantu bakubo ukuthi asisale sesiya nakuhleke uthi kwaku-2016 uthi bafika lapho epleni bafika indondo yalelelisa yayisivala ukulikelisa yavala yathi akulikele ey'mbengeni ithi le nsizwa yakabhengu ngase ngihlupheka ngoba nabantu bacele yini ukuthi asiye kuShembe uma singasafiki kuye ngizothini kubo uthi ngase ngisahlupheka ngilo losizi kwasekhanga umshumayeli owangithinta wathi phuthuma uthi ubaba ngikubize uthi ngayishaya ngathi mina uthi phuthuma uthi ngase ngifike kuyosini yathi inkosi yindaba kwenzekeni uthi ngase ngilichaza udaba lokulahleka kwengane ithi le nsizwa yathi inkosi yamaNazaretha inyazi ngolwesihlanu ithi kwakolwesibili ifika ithi yathi inkosi ngolwesihlanu ngizoyiletha ingane izobuya ithi le nsizwa baba labantu engihamba nabo nkosi abakuthembi banamanye amathemba nkosi abakuthembi bazobona ngani inkosi yayisithi inkosi nihlala ngokwehlukana yini yathi yebo inkosi sihlala sehlukene yayisithi inkosi kodwa ngolwesihlanu ngokuphela kwesandulelo sesabatha ngizokwenza uphawu lokuduma kwezulu ukuthi le ngane ngiyayibuyisa iyoduma noma ikuphi lani konke nina lalomndeni nihlala khona
yafika baxoxela le ndaba yafana nenganekwane kubo bayisebehamba uthi yahlala kuleli themba uthi kodwa ngosuku langolesihlanu yayivele isibhekile isikhathi uthi walibona izulu kuhlona la ihleli khona uthi la seliduma uthi labuye ithemba kulo uthi base bamfonela nabanye bathi nalapha sidumile nomunye wathi sidumile bayisebefonela ekhaya lapho ingane lahleke khona uthi ngamfonela ugogo ngathi gogo ingane iphi uthi ngeze ekhaya uhalaliswa uthi ngesikhathi ngihalaliswa lapha ekhaya uthi ngase ngivala ucingo uthi lensizwa yakube ilahlekile uthi yathi mina la kade ngikhona kufika ubaba ofaka umjimbo omhlophe wathi usebunyazi lezulu wathi ungilazile ngiyafuneka ekhaya uthi njengoba bengiduma lapha endlini kungena ibhokodo yentuthu uthi bengihamba naye engilethe lapha ekhaya imvama belisi beyinkomo uma belisile belesiyinkomo bagcina sebezitshela ukuthi lezi iy'nkomo ezabo kube khona nabayithandayo agcine seyikhetha kanti uqashiwe umthetho wakhe uqashela ukwelusa iy'nkomo nalapho ehlala khona elusa khona lezi iy'nkomo agcine abona sekuyinkumo kanti uqashela ukulusa iy'nkomo uma seyilusile lezi iy'nkomo futhi ngolunye usuku umnikazi wazo besekhetha azoyihlaba uma eyihlaba bese ephatheka kabuhlungu ngoba ukhetha nale aseyinhlokileni ukuthi eyakhe mayelusile uyayithanda kanti ngalolo suku umnikazi wazo ezokhetha ukuhlaba iy'nkomo ezidili uzokhetha yona umehluko wokuthi akasiye walapha ekhaya lobelusi ubonakala mhla kushisa impepho ngoba kangena endlini yempepho kunenhlanhla umelusi olusa iy'nkomo okwazi ngisho ukungena endlini yempepho uma ihlala inkomo eyelusile Nkosi kuselusile
Siyayikhetha inkosi yamaNazaretha uMnyazi wezulu. Amen. Nkosi yamakhosi, ngingumsizi, ngizalwa kwaMkhize ey'ntabeni zakwaMaphumulo, ithempeli kusekhangelani, umshumayeli baba uNgobese, umkhokheli uMhamba Sangweni, umvangeli baba Sangweni, umfundisi baba uSheza. Ibonge Nkosi. Nkosi yamakhosi, ebandleni lakho elikhulu kangaka, ukube kuya ngentando yomuntu noma kuyenzeka intando yomuntu ifezakaliswe, ngabe ngithi Nkosi yamakhosi, umuntu owake wakuphila noma wakwamelana nezwi lakho akangahlanganyeli nabayingcwele, ngoba ukuphika okungaphikwa usola kungasola. Kwakunyaka wami wokuqala Shambongcwele ngifikile kaMashu ehostel, kwakuyisonto emini, ngiklininde ngangihlala kuyo noma engihlala kuyo. Ngithe ngiyiphakathi nokuyiklina lendlu, ngangihlabelela ingoma noma isihlabelelo esithi uyathanda abantwana abazisolayo, kodwa ngathi ngiyiphakathi naso sengizwa umuntu uyasivuma lesi sihlabelelo, ukudla umonda uza ngasemnyango, kodwa ma ezivuma ngiyeza ukuthi nomdala sili Nazaretha. Bese ngisuka ekamerweni ngihamba ngiyakwelinye ngale, ngifuna ukubona ukuthi ubani ovuma le ngoma. Mase ngikhamukile bese ngiyibona indoda, le ndoda kangiyazi, amashama akayijwayele, bese ingena ingibingelele ithi sawubona mshana. Bese ngivuma ngithi yebo njani, sibingelelane kube kuhle, bese iyangena iyahlala. Into eyangicaka kakhulu, le ndoda yayisikhali inyembezi, kwase kungumangaza ukuthi le ndoda ikhaliswa yini ngoba kangiyazi nayo futhi kayingazi. Ithi into engiletha la endlini, ngithe ngigudla ngaphandle ngizwa ingoma ihlabelelayo, ithi-ke kodwa nginethemba lokuthi uShembe nami uyangithanda, ngoba ngizwa lo mbhalo othi uyathanda abantwana abazisolayo. Sengiyabuza kwenzenjani, ithi le ndoda kungiphatha kabuhlungu ukuthi mina ngiphuza utshwala, kungiphatha kabuhlungu ukuthi mina ngibheka ugwayi, kodwa ngiphila ngomusa weNkosi yamaNazaretha asebuhleni uMnyazi. Sengiyabuza, ma ufisa ukulaxoxela indaba ayenzele uShembe, uyakuhlele nje ubala ngoba nakho ufuna ukuza ukuthi kahle kahle kumayelana nani. Ithi le ndoda kwenzeka langalimbe lapha kaMashu, ngase ngihamba ngiye endaweni lakhona ekuyijabulisa khona ekuphuzwa khona. Ithi kwango-12 ebusuku kuyabo-1, ithi siphuza kukuhle, ithi phakathi nokuphuza ngithe ngivusa amehlo ethaveni, uthi ngase ngibona abantu esaxabana nabo eminyakeni ewu7 kuya kwe10 edlule. Ithi kodwa ngithe mangicabanga into eyayisikhathile, ngase ngiqinisekile ukuthi abantu ngeke beze bengishiye. Uthi ngase ngidrayiva, ngase ngiphume emnyango, uthi ngithe ngijikela emva kwejoyini ayisengikhweba amadoda ethi hamba. Hawu ngase ngithuka, ngithe mangithi ngiphakamisa amehlo ayisengishaya amadoda ayisedonsa iy'nsimbi ayisengigangatha. Uthi kuthenga kwesikhathi eside ngase ngizwa indoda ngiyizwela kude yathi asimshiye sesini, ayisehamba la madoda. Ithi le ndoda ngase ngiphaphama, la ingaphaphama khona ngaphaphama esibhedlela. Ithi le ndoda ngithema ngiphaphama esibhedlela, odokotela basebengitshela into ey'ningi, bathi indlela engishawe ngayo mina umqolo wami noma umhlaleleli ithambo elilapha kalisasebenzi, kangisezokwazi mina ukuyihlalela. Indlela abangishaye ngayo ngaphambili kuvuvukele negazi laze lachithikela esinyeni, mina kangisezokwazi ukushola. Ithi le ndoda ngempela
siyazi maNazaretha ukuthi umuntu ma ephethwe isifo sokwazi ukuyisho kungela into enywayo bekhuma esithweni sakhe sangasese ithi kodwa le ndoda mina kabazange bengikhuma esithweni sangasese bangidabula lapha ezansi kwenkaba base befaka ibayibheli lase ludonsa ngaphakathi umkhamo esinyeni uthi zakhubeka insuku base bengidischarge esibhedlela ngabuyela la ngihlala khona kaMashu uthi kwakwenzeka uthi kungo-2 intathabusa uthi limbonyukelela ibhayibheli uthi ngikhala ukumaye ngilandele omakhelwane bethathe iy'moto zabo bezihambise esibhedlela uthi iqhubekele lingenze njalo uthi lithengele ilanga umndeni uhlangene lithi kuhlatshile kwasekukhuluma u-anti uthi u-anti wakho ukukhokhelwa leli baba uthi lalela sibanibani kusafanele ukuhamba uyebuhleni uyonikela ubike le nkinga yakho nyaziwezulu uyinkinga nkosi yamakhosi ngoba uNkulunkulu wakho uhluleka ngisho ukufihla ebusuku ithi le ndoda ngase ngihamba ngiyebuhleni bamaNazaretha uthi ngafika kuyisonto emva kwenkonzo kavuka nathi lapha ezansi uthi wathi ubaba esephumile uthi ngathi lingafinyelelanga kuyena uthi ngathola abashumayeli neyimbele ithi le ndoda mina ngasinda embengeni kusho umuntu angakhona maNazaretha ushamkhona embengeni ithi le ndoda mayenzeka lento sengibika kubashumayeli ngase ngibika ukuthi nginenkinga ngahlaselwa abantu ngangisakwazi ukushobinga sengishobinga ngamabhayibheli uthi nalapha emhlane umqolo wami usasebenzi sengihamba ngey'nduku uthi umshumayeli wasesitosisisi uthi kodwa ngase ngilimali ezweni ngoba kangimbonanga uye mina ngizelefile ithi le ndoda ngithe ngisuka ebuhleni uyazweza sisho ayikhona nawusithathise ngonayo ithi le ndoda ngithe ngisuka ebuhleni ngibuyela kaMashu ngase ngifika kaMashu uthi ngithe phakathi nobusuku lasalulonyuka leli bhayibheli uthi ngaphinde ngakhala bangisiza omakhelwane bangilayishe emotweni sahamba saye esibhedlela uthi ngafika ngase ngilaliswa esibhedlela uthi ngahlala uthi kuthe la sesifika khona-ke umnikazi wey'nto uthi ngithe ngilele ebusuku esibhedlela uthi ngabona indoda efaka umjiva nesigqoko esimnyama uthi yayiphethe indishi enameni enamanzi phakathi ingacitha lapha emahlombe uthi yasifikile bebentakoni nombhede uthi yasicilisa amanzi yayisingithinta yacilisa amanzi yangithinta uthi ngase ngiphaphama uthi ngaphaphama kakhulu uthi leli bhayibheli alikhulunywe kumina laseliqhuma uthi kwasegijinyiswa igazi laphuma la engangithunywe khona uthi wawungalinganisela ku-5 litha le nsizwa engikhuluma ngayo eyakamaphumulo kambambi sibonga Nkosi yamakhosi uNkulunkulu ngicela ungikhumbulele abazali bami ungikhumbulele intombi yakanzama ungikhumbulele ubaba kunobaba lapha uhlala ngokungaphili ngiyacela Nkosi ungikhumbulele yena Nkosi yamakhosi bese usungela isikhiye esilahlekile kunesikhiye esilahle kumhlaba wonke Nkosi yamakhosi isikhiye sebhulu nalapha Nkosi ekuhlala khona imali kodwa Nkosi ngaphambi kokuthi usitholele sona ngoba iy'nhliziyo zethu Nkosi ivuma ukuthi uNkulunkulu ngenkani ngoba Nkosi uma-ke saba nemali soba nempilo kanti Nkosi ukunyakaza komuntu esikhathini samanje kudinga imali kunabantu abahlela Nkosi abangazile emhlanganweni ngenxa yokuthi imali abanayo Nkosi sisizwe
Baba Nkosi yamakhosi Nkosi yezulu nomhlaba ukhanyisana kanzama lo ophethe umshumela eDlambini nomkhokheli uMandla Eshinga waseletha ukuthula thempelo kwakuyivula amasango oqala ithempelo lokuqala kuleli bandla okwayabathi baphuma ushembe endlini kwahalanisa isikhuzini kwaqala lithi bathi babo-85 abadala ngelinye ilanga emzini omkhulu wakithi ethempelini kwayaguqa umkhokheli basebemkambile okhulu bathi uManganda wayegane umfowabo omdala amfundisa owegane umfowabo omdala amfundisa uDuma uthi umkhokheli wamakhosikazi kakade kuyisabatha uzongena u14 ozongena ebhekumesiya umuzi omdala wababa mkhulu ubombela isitimela samabhoko uthi kade kunezwa likhuluma umkhokheli uthi wamakhosikazi uma sesiyogibela kaMlamula anosiza ningagibeli ningakafiki kwakhuluma umuntu ogcotshiwe uThixo isandla sashela kwaba khona abantu wethu dala uMangala kwaba khona abantu wethu ithi nobendala makhanyile ezana umame ithi manje isikhathi wafika u14 uthi kwalungiswa uthi zawela ingobozi mayikhiphe hofu zawela uMalikakhe zafika esitobhini bathayisababile baphathi leso sikhathi kwangathi wakushela umngcoko noMadlovu bafika esitobhini ladlula lokuqala bathi asimlala njengoba sesiqhamuka lesibili baqhamuka la emfuleni eMalikakhe uManganda eshaya kancane edlalela intombi ey'ndala ezayisayizona uthi mayifika lapha esitobhini zoshesha bantwana benkosi uthi mayifika la esitobhini uthi bathi kwabakhona omama ababili amakhosikazi athi ngekudlala uManganda siyangena thina la sangena balibisa bagibela kanti lishonile ilanga mayikhuphuka lapha uzodlula entendeni konithambela lisha lapha ethuisentendeni lawo ibhasi kwakusebusika kanje lashona ilanga amanazareth ayigcwele uthi ngenhlanhla bangalimala nangomama twabakhala uManganda into ogcotshiwe ekhaya iy'ngane zakhe noma zingamlayelanga kodwa bakhala wathi hanga abantwana bakasheka zasuka le intombi zasesifakabeni ebezimgwinyile ushembe amanazareth ayigcwele hayi amanazareth-ke sabona nathi intombi ey'ndala uzasuka zathi zohamba ngenyawo sebhekumesiya zahlangana namadoda emabili anamadoda wamakhosikazi niyakuphi bathi siyobonana noNkulunkulu lapha entabeni bekhophe ebhekumesiya ngizothi shembe kekho ubaba emhlabeni onothando njengolwakho uthi ngifuna ukujaha masefika ebhekumesiya ithi intombi endala ezala umama Khanyile ithi bathi mabefika ebhekumesiya kanti inzulu iyahlanganisa kanti namadoda khona into asenza athi amakhosikazi anjalo noNkulunkulu ngoba babedelekile omama kuqala kungathi kungathola ukuthi kanilapha khona uNkulunkulu uthi-ke mabefika lapha ebhekumesiya ahlanganisa izulu shuthi iy'nsizwa zasey'hlanganisa imbokodo zakha lokhu ezazikwenza zifuna ukushala amakhosikazi athi ayokhonza ushembe lapha entabeni kanti ushembe usezwile zathi mayifika la intombi ey'mbili kwakuyintombi ezayikhokheliwe kuthiwa yathi ngenyenye lapha endlini yesonto ebhekumesiya yamemeza athi basinde ngokuphephisa athi abahambe engozini athi baphumuze ukuyidela bathandelisayo hayi kuthiwa ukubona mase u14 uqala noma u23 uqala iy'photho seyibekiwe neyiqephu kwabakhona ephusha iy'qephu babakhona ephusha ihawu uthi zamemeza yachingenye yamestikini yathi basinde ngokuphephisa athi abahambe engozini uthi avane yasingalenga uthi babajoyina uthi kwaba isikhashana esincane amanazareth ayigcwele uthi lihlanganisa izulu seliduma selishayela embala uthi kwaba isikhashana ulangena uzalibamba intombi ey'ndala zalibamba nevesi into ongakwazi ukusela awuzalibamba amanazareth ayigcwele zalibamba uthi elithiwa malishintsha ishintombi endala ilathi malishintsha leli gama lithi ngiyahamba eguqabadele ngaluhamba twalakhuma izulu langena endlini uthi intombi endala bayibone
ngensika abanangane ifaka umjimbo bovu bayayibamba lembokodo ithe bayibamba lembokodo eyiphonse emnyango bathi bayabona ubabamkhulu ehla ngensika efake umjimbo omnyama nensepha emhlophe bayibamba lembokodo bayiphonse egcakeni sengiyehla bafowethu ubabamkhulu ngiyehla bafowethu ubabamkhulu usiyafika enkosini yakabombo ngenhlathi khona mkhonweni hayi-ke uzoshela ubabamkhulu uthunywe indoda yomele bese ingabamukeli bese alikhona indoda la angikho lapha yamgweba kodwa yabuya indoda ngizobuya kusho ubabamkhulu uma inkosi yakabombo imali ubabamkhulu wayethe ubabamkhulu uzobuya esizukulwane esilandelayo uthi-ke kwasuka indoda yakakhomo khona umgaqo othi usiphofu rodi mawusuka leza yaqanjwa ngayo lowo mgaqo oyinduna inkosi yathi ithi le ndoda hawu lo muntu ngiyambona uhlukile lo muntu ngisheshulile ngishekhuluma uhlelekile lo muntu yamthatha yamisa emzini wakhe yathi zama ukumfaka kwenye indlu wathi angihlali kwenye indlu ekahlala umuntu wamhlalise okwena eselungisile ngakusasa kwavuya vuke kusele le ndoda kakhomo yayogawula agawula yakha kahle yakha ingodo yakha ngifuna ukusho ukuthi ubabamkhulu ubuyile funa ukusho ukuthi uBhombela ubuyile uthi bakha kahle uthi wayogawula ikhwani wafuna notshani uthi yakhiwa lendlu yangena phakathi indlondlo uthi uBhombela itima samaphondo waselanda iduna uvakhomo waba netata walanda iduna wathi ngiyakuhlabisa nake yenkosi wahlala ubabamkhulu uthi la ubabamkhulu masehamba ningizwe kahle uthi masehamba ubabamkhulu uthi khomo ngiyahamba uthi khomo sengiyahamba manjena uthi ngizakhupha ngizayilethe ezini uthi kodwa khomo ngiyafisa ukutshela ukuthi ngobuya mina esizukulwaneni sesizukulwane sakho ithi kuzubona ukuthi ngoba sengibuyile ubukhosi babombo buyoyeka ukulipota emabheleni buyobuya ubukhosi njengoba buyile ayibambe inkosi yamaNazaretha uthi futhi asikwini sakho uthi kozala umshumayeli mase ngibuyile ukhona umshumayeli ukhomo ebumbana ithempeli mawugudu freeway N2 ayibambe inkosi yamaNazaretha Nkosi usebenzile Nkosi yamkela ithemba lami azi lezi zindaba aniba kelangani babethanda uzizwa ngezindaba anibakelangani abayokhalangani ezihlobo zawo Ngikhetha uNyazi wezulu ngiyabonga 15 years ngibamba ulayini ngafikile ngiyabonga ukuthi namhlanje Nkosi emhleni yakho ukuza Nyazi wezulu usenzele ithelo iphatheka namhlanje ngicela kwabazali makube kubili Nkosi ngokuvuma komsa wakho ngoba ngikuqile nabakhosi benkosi ngicelela ukuthi angiyazi imihla uNkulunkulu uzoyithatha nini angibona sengayo ngoba mina imihla yami yaphela ngo2018 kwangolwesibili kwangumhla ka22 ngaloso sikhathi ngangishisela ngisemkhumbini ngiphezulu ebhaketheni ngishisela ngalolo suku umhlangano futhi wasuka eKenani uze kuhleli
kodwa wathi sekuphelile ngithi ngiyashisela intaba idla kancane zinhlanzi zokushisela lase ngiyanqamuka ibhaji ngashona phansi mashona phansi emanzini ngaphansi komkhumbi kodwa munye ngamthola khona wamvala amakhala wamvala amadlebe sekungena amanzi kwakunyazi wezulu ngizoma esiphambanweni ngizawuqinisa lokuqinisa ukuthi bakhonza bahle le mihla engiyona ngibonga nabantwana bami sebenabazali ababhonasiwe uThixo abasenabazali bona ngo-2022 ngangivulelwa umkami esezoshona emhlabeni ngizobacela isibusiso bonke ababekhala kunye nami begqika ngaphakathi bengapheli isiphelile imihla abanye basebenza bephahluka bethi uzokubheka ukuthi uzothola bani ngibacela intethelelo labo bantu ngoba abazi ukuthi lo muntu uNkulunkulu anginika yena wamthathaphi yini wayenza ehlangane nami kodwa ngoba uNkulunkulu ethanda umuntu wakhe emakha ngalo nyaka wathi manje sigijimi wathi ucela ngizoshaya umshini isayirina ngathi ngishaya kanti ubhizi uyakumba ubungumphefumulo wakhe mina ngabe sengumfelwa kodwa ngalunyazi lezulu ngithi angixolisi nakobaba abashumeli bamondonga sengena njengempukane iyangihlupha lento okugcina nje ukudlulisa Nkosi yamakhosi ngizokhipha icala kwathi ngomunye unyaka sihamba sibe eKhenani sekuza insizwa yenyaka Nkosi ithi sawubonga ngithi na uzobonga kimi uzobongani ngoba nginjengekile nje ithi uzobonga umsebenzi kaNkulunkulu kaShembe oyenzile ngithi mina ungaziqali ulibiza abanye benhle lofakazi awubeze ngilalisa uzobonga sekwenzeke indoda uthi ngithengise khona lezifaka izikhundla lenye intombazana uthi yasiyangidlisa ngase ngiba nedliso unyazi lwezulu lase liyafika kuyena nanoma wakhe lathi ngoba uphathelele idliso nje kuze sophuma hamba entabeni sohlangana khona ushaya ithuluzi yabuza lensizwa ukuthi ithuluzi ngoba lingaka ngizobe sengithatha lini lathi hamba ngohlangana nawe fleki la ngiyokusindisa khona uthi ngizodlulisa icala ngoba abanye bathi ifleki masiphethe bathi ibhodi akini ibhodi lalinensindiso ithi lensizwa wazohlangana naflekini uthi yashaya ikomo yathi mayidonsana konkosi lase liyaphunduka idliso lase liyehla wathi usesindile ngathi nowenzele lo msebenzi munye ushaya unyazi wezulu okugcina Nkosi yamakhosi umntwana wami besikulayini eseqedile isikole efuna ukuze uzocela esikole sokuthi engene university kodwa ngathi mangibuka ukuthi abantu bangazi ngenza njani umntwana ngase ngithi mntu sakheni iqhina asithatheni isipho esihle sisibhale mase sithi Nkosi yamakhosi ngiyabonga ukuthi ngiphathe kahle umatric sengicela ungivulele isikole lesi sipho sisiphethe akafike enkosini yathi Nkosi mayiguqa yayicelela abantu bethole ikhala zesikole umunye wathola lo nhlaka uNkulunkulu ngiyazezulu umgcinelela umqoqe ngoba wena baba wakhe mina sekungumusa ukuthi ngimphilisa inkosi kusizizana siyabonga umfakazi okuhle siwe singiphinda siziza Moses Yubala inkonzo yaseSini isihlabelelo sekhulu amashumi ayisithupha nane sizocela uMshumayeli Mathabela waseMpumalanga ubasebenza ishlabelelo inkosi